kami Tuhan di mata kami. Kelengan ini bijakkan kami teman berbeda. Bapa bujur kali kami. Diberikan waktu kami. Guna kebaktian di bersama pertutup mereka. Tuhan ibaan menguari isiatan krina mansa isi dunia. Simbonan dari Tuhan guna berkegeri terkena. Silakan ditandai nakam arasiannya nakam. Maka ibu tandai nakam pakasih semua. Tuhan malam hati kami. Kerana kami sebelumnya dan sini buat bagian siutus di baswari. Berkat yang kesahmu sifatnya. Gelapan si kerana Tuhan terlaksana enak sesuai kehendak Tuhan. Jadi kriahan krina ngawan di terpuluhan. Papa kena pandita kami. Kemahandu pendamping urang yang kesahmu sifatnya. Geladi basi yang lain akan panci jadi kriahan. Terlebih Tuhan kemahandu sinar kekatan. Bapa persiapkan urang yang kesahmu sifatnya. Mengusir kesah sifatnya di surga. Jangan seorang yang terpergi ulang-ulang dunia. Tanpa seorang kerana mergi jemaat itu. Alu bagai Tuhan. Mari tambah-tambah kerana nandai Tuhan. Ibas kegeluhan itu. Ibadah kami kebaktiannya. Ia didesek kami kebasan. Ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tertutup semangat manusia. Amin. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Minggu enda kita bengket kubas minggu pasion penemken. Eme minggu judika. Simabai kita ngangka karena keadilan ras kebujuran di bata. Ibas kinata kegeluhenta. Megati turah kini la bujuran ras kini la adilan. Megati lanai syetah kuja ingan ngadu. Guna darami serpang pula. Meremangkal sukat-sukat keadilan ras kebujuran ibas dunia indah. Janah banci jadi kita pemekatep ikut dalankan kini la adilan ibas kegeluhenta subuh ibas jabu gereja ras masyarakat. Tuhu labong asup manusia mereka silalit ibas ia. Labo kita ngasup dalankan keadilan. Adilah kita geluh ibas keadilan di bata. Maka arah minggu judika enda. Ibabai kita gejap. Ras geluh ibas keadilan di bata. Semaka kita pendalankan kebenaran. Ras keadilan di bata ibas kegeluhenta. Mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 330 siwa sindekan ayat sada ibabai pemusik ras song liderta.
Ibas gelar di bata bapa, si adil rasi bujur, anakna Yesus Kristus, sincidahkan geluh adil ras bujur, ras ibas gelar kesaksi badia, si ngajari pusukta adil ras bujur, perkuah ati ras damai ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesaksi badia, ras kam krina gelah, amin. Nina ibas pertotonna, o bapangku, lakap lit si matahat ibas kam, agui mincalung kiniseran enda ibas aku nari, tapi labo pratenku jadi, pratendulah jadi. Mari si puji Tuhan, perpalaskan dendenta, nomor 176 ayat sada. Si bengketi kubas pujin karena perbahanan di bata. Keadilan di bata, keadilan si mabah kejuah-juahan. Si tridah ibas biak di batanta sinepa manusia, ras dinepa si deban, geluh mulia bagi ia. Keadilan di bata, merbahan kita medolat. Keadilan di bata sirbahan krina tinepa terjaga alu mahuli. Simbelin mahaga jadi reguna, sikitik pe lajuru, tapi bahana meherga. Ikatakan kami bujur Tuhan, ibas keadilan du si erbahan kami mahaga, dengan kerina tinepa pe erguna. Si puji Tuhan erkitekan perbahananna, aluras kita rende bas nendenta nomor 354 ayat sada. Turang senina megati latih siakap, gulut ukurta, arkiteken melala si idah, ras si gejap kinila adilan, ras kinila bujurun is keleweta. Bagepe, ibas geluh tajine, lanai si etah serpang pula ingan ngendeskan gulut ukurta.
meremangkel pengangkanta ras megatikel doni enda si pakai nentukan sukat keadilan ras kebujuran ibas doni enda. O Tuhan, ku kejap kurangkal gegehku, guna dalankan kini bujuran ibas geluhku. Subuh ibas jabu, pendahin ras kegeluhan si tetep wari. Sampati kalmirin aku, o Tuhan, ibas kinilah ngasupenku. Ngangkai ras dalankan keadilan ras kini bujuran ibas geluhku. Yesus Tuhanku, penalamanku, alit gegehku, sampatilah aku, sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan, sampat oh Bapa, sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan, sampat oh Bapa. Turang senina labo kita ngasup mereken silalit ibas ia. Labo kita ngasup dalankan keadilan adilah siangka. Adilah kita ngeluh ibas keadilan ras kini bujuran di bata. Perlu pe sisadari maka kebiaran aru ate perjengilan emo ulih kalak singgeluh ibas kinila adilan ras kinila bujuran. Tuhan, maka megati akulah adil ras bujur, si erbahan jabu ras temanku rate mesui, ulihna lalit kedamen ras ketenangan ibas pusuhku, alemi min aku o Tuhan. Aku bas dosaku, alemi aku bas lepaku, oh Tuhan sasapi, oh Yesus sasapi, alemi dosaku. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan katana, man bandu krina kamsi ertedah ate dalani, kini bujuran di bata. Nina Tuhan, kalak sing kelengi aku, ku kelini kap, dengan kalak sing akui aku kap Tuhan, ku kawali kap ia. Adi erlebuh ia man bangku, ku aloi me ia. Tupung ia ibas kineseran, aku kap ras ia, aku kap simulahi ia dengan si pemulia kenca. Ku berikan umur si gedang jadi upahna dengan ku kelini ia. Arkitekan kita enggo ipe gegehi di bata. Mari si puji ia, alu ngendekan kitab dendenta 275 ayat sada. Amin dulu
Kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus, ibas Pak Senda sama Pak Sana kita ngoge kata di bata bagin si pemena. Sini buat ibas padan sindekah ibas kitab Jeremia 30 sada ayat 30 sada se-34. Okekan kami manbantah kerena. Nina Tuhan, semepaksana aku urbahan perpadanan simbaru, ras kala Israel ras Juda. Perpadanan simbaru labali ras perpadanan sindekah si kubahan, ras ninina tupung kucikep tanah dengan kubaban darat i Mesir nari. Amin nape aku bali ras perbulangan na, tapi ia icikep na perpadanan perpadanan simbaru si ateku kubahan ras bangsa Israel bagenda ma kutamakan undang-undangku kubas ukurna dengan kusuratkan ibas pusuhna. Aku jadi di batana, ia jadi bangsangku. Lalit perlu kala ngajari temanna sebangsa guna nandai Tuhan. Sabab kerina kala nandai aku menaken ibasi kitik nanari terus kempak simbelinna. Ku alemi kerina dosa-dosana dengan kerina salahna lanai ku ingat. Aku Tuhan kap si enggo melaskan kata enda. Tanah terjang jenda. Ketuahan kalak si megikan kata di bata. Dengan si makai kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Guna kita ngalokan kata di bata, mari lebih spindo gegeh man Tuhan, ras kita lebih ertoto kita. O di bata Bapa kami, si tandai kami bas Tuhan Yesus Kristus, sing kelengi kami arah kerina dampar kegeluhan kami, termasuk ibas wari minggu si sendahenda pe tergejap kal kekelengan due nadangi kami Tuhan. Ipeatan kendu kami bas ibadah sini lakukan kami bas warienda subuk kami si bas rumah prototonenda bagepe sing ikuti secara live streaming i rumah narin tah jagia tading. Idahandu Tuhan uga tedeknate kami nandangi katandu si badia si eru sur jadi ulu gegeh, ulu kemenangan bas setiap persoalan kegeluhan kami. Maka bas paksendat pe Tuhan, ngerana kam, ajarin duras pakai kendu kemahendu si meteruk enda, nuriken kebenaran dur palasken pustaka si badia. Jenari kerina anak-anak ndu sing ikuti sape singalo kenca. Kam kanga jarisa alu kuasandu kesasi badia gelah ngasup ngaloken ras pekusur-kusur sa bas pusuh nas skalak-skalak gunai pakeken bas paksa-paksa sirkenda. Pedau kerina kuasa sila menghuli Tuhan. Gangguan kerina alat di pedau kam. Gelah tuhu-tuhu bulat ukur kami bas ngaloken kata ras pasu-pasundu. Ngerana dage kam Tuhan, kami anak-anak andu kerina nggo sikap megiken kam. Sebab bas gelar Yesus Kristus Tuhan, kami ertoto erpengendes man bandu. Amin.
palas perenungan ta si jadi bahan khotbah ibas minggu si sendah, ibas minggu pasion peenemken, minggu judika, ibuat ibas padan simbaru, emkap kitab Heber bindu 5 ayat sada sekariku ayat 10. Kulihi Heber bindu 5 ayat 5 sekariku ayat 10. Heber bindu 5 ayat 5 seh 10. Jenda kogeken mari si ikuti alu metenget tek kita sanga kogeken kata enda pe di batang go mulai ngerana ku tengah-tengah ta bagenda nina. Bagaimana pe Kristus labo ia milih dirina guna ipahaga jadi imam simbelin. Tapi di batang ngatakan manbana, kame anakku, ibas warienda aku nggo jadi bapandu. Ibas bagin si deban ibas pustaka si badia ikatakan di bata kape, jadi imam mekam rasa lalap, rikutkan golongan imam Melkisedek. Paksa Yesus ngeluh idonienda, ertoto ia mindo alu serko ras iluh mambur mandibata, singasup nelamatkan ia ibas kematian nari. Erkiteken ipetruk Yesus dirina dengan erpengendes mandibata, ibagikan di bata pemindonna. Tapi aminna pe Yesus anak di bata, relajar patuh ia arah kinisranna. Erkiteken sieme maka kenca ia serta ibahan di bata, ia jadi ulu keselamatan sira salalap, nandangi kerina kalak sir kemalangan manbana. Jana i tetapkan di bata ia jadi imam simbelin, rikutkan golongan imam Melkisedek. Sehijenda katandai. Menjuah-juah lebih manbanta kerina. Ya. Senina resturang, ope dengar kita terbagesen merenungkan kata di bata beswarisi sendah. Ate kunahkan sada gambaran lebih. Pernah sekali jadi skala raja ibahanna pesta simbelin, pesta si tuhu-tuhu meriah, bue karije hadiah-hadiah ibagikan si meherga, pangan sin tabeh ras kriahan si debanna. Maka imomo kena man rakyatna nina rekam krina ku pesta si meriah enda, rugi kelkama dilakari idahdu. Saja direkam lid syaratna nina. Harus ibabakam beloti sadas kalak. Papan beloti ukuranna 3 kali 3 inci, gedangna 5 meter. Harus babandu ku peste. Maka lid piga-piga warinari lengah seh pestandai, enggo melala kalak komentar rehnina, ya lape 3 kali 3 inci galangna, lodali 2 kali 2 pe bancing gela ulam beratsa. Likade banina 5 meter nina raja handai, setuhuna 2 meter setengah tah 3 meter penggo banci, berat naring kari siakap mabasa. Deba sada meter saja pe kanting-kanting lanebu kari masalah naka ban kadang-kadang na macam-macam tanggapan ni. Lid deba ade bageni na raja bagi saja si ban naka. Maka seh mabaswari ha berkat krina. Jana babana beloti rikutkan konsep na masing-masing dai. Maka
lanain ngondeher, lanain dau peste, ngo begi sora kriya hene, ngo tergejap uga hagana kerje peste, ras ngo teranggeh uga tabehna pangane je, rempet li je jurang, maka reh momo nina, ya pasang beloti masing-masing, suara si perintahkan raja, 3 kali 3 inci galangna, gedangna 5 meter. Adik kurang lah seh. Adik kitiksa lah terkite lah tahan. Maka kerina si tukang-tukangi lah taat lah patuh kubas persyaratan. Sada bela banci ngepar. Lah berhasil kubas peste. Tapi si taat ia 3 kali 3 bana galang na bloti na 5 meter kira. Miskin sendep kelop ia kubas ingin cep bagai bis arengepar. Lah baci pinjam sekerajang kalang. Jadi bagaimana situhuna arah temanta, arah pelajaranta bas khotbah bas minggu si sendah. Uga kita enda banci patuh ras taat bagi Tuhan Yesus sendiri patuh ia ibas ndalani kinisran. Bagai kepeken maka seh jadi kalak Kristen enda. Bagai kepeken maka dat nanamna ras seh pagi kubas tujunna. Bagai. Jadi enda banci kita erlajar arah uga Tuhan Yesus sendiri bas bahan khotbah tas bas warisi sendah. Uga Tuhan Yesus taat ras patuh bas kinisranna sebagai imam simbelin. Imam simbelin. I tengah-tengah tugas si berikan di bata manbana guna nyelamatkan donienda. Jadi ia jadi imam nusur ku donienda beli dan asangkan imam-imam baspadan sindekah. Imam simbelina baspadan sindekah emkap Imam Melkisedek. Ia mesinangkuhkan si masu-masu Abraham. Imam Agung Yesus Kristus beli dan nasasie. Saat ada Imam Melkisedek barenda gunanahkan persembahan pengampunan dosa man umat bangsa Israel nai, Abraham termasuk, man umat na nai, pindona dengar persembahan anak biri-biri man umat Tapi Imam Agung enda Yesus Kristus dirina sendiri bana jadi anak biri-biri korban persembahan guna pengampunan dosa man kerina manusia. La pindona nari man umat man manusia karena anak biri-biri korban persembahan guna pengalami dosa man bana. Tapi dirina sendiri korbankan. Padahal ia si Tuhuna ia sendiri di bata. Kata di bata. Janah kata ras di bata. Janah kata mepe di bata. Maka ibas kesetaraan naras di bata, sielai pertahankan na. Ibas disuruh bapa ya reku donienda. Tadi kena kemuliaan na isurga. Buat na rupa skala hamba. Seh mate ikayu persilang. Memang secara manusia, ia dahdu Yesus dahdu 100% Tuhan. 100% manusia.
Engkai maka ia jadi manusia ada di batang ia. Gelah banci mate. Uga maka ia tetap dengan Tuhan ada jadi manusia. Gelah banci keke. Maka ibasia i Taman Getsemani selaku manusia ndai. Ibasia ngadapi penyalipan pengorbanan ini. Bagi katakan dai serko ia. Ertoto ia seh darah panas ne. Maka nina dibanci bapa ula ara aku calunge. Tapi ketaatan na tetap je menonjol kaini labo tapi labo pratenku bapa pratendu jadilah. Seh ia lo kena pengorbanan ni. Jadi ia jadi imam simbelin lit piga-piga syarat jenda idalanina. Maka sahia jadi imam simbelin sada lebih enda pekari jadi pelajaran membantah. Sada lebih ia labo ngangkat-ngangkat kenbana jadi imam simbelin. Di bata sendiri kin ngangkat kenia, kam jadi anakku, baswarisi senda. Aku jadi bapandu. Janai katakan di bata, kam jadi imam simbelin serasa lalap. Laya ngangkat-ngangkat kenbana, peganjang-ganjang kenbana. Tapi yang angkatkan di bata kenia. Enda pesada tridah ketaatan ice. Sidah bas kegeluhun enda maka kalak si peganjang-ganjang kenbana justru eng ipeteruk di bata. Jenari si peduakan ia memenuhi syarat ka jadi imam simbeline. Ibas mengorbankan diri nandai memenuhi syarat ia je. Sebab ia lar dosa, anak di bata silar dosa. Memenuhi syarat, sebab naipe syarat anak biri-biri si persembahkan guna jadi pengalami dosa man manusia. Syaratna la banci bercacat, la banci bercela. Harus sehat. Lalit cacatna. Syaratna umurna kurang lebih setahun ade anak biri-biri tah kambing. Lalit cacatna bagaimana banci jadi korban pengalami dosa man umat bespak sesindai. Enda pe bage selaku ia imam simbelin ipersembahkan dirina jadi korban anak biri-biri ini di bata. I atas kayu salib jadi korban pengalami dosa man krina manusia. Harus tidak bercacat, tidak bercela. Ya maka karis tuhuna ade bas bulan-bulan 4 enda di Senin karibas TV. Banci saja i Pilipin ingan-ingan si deban babu donienda. Enterem pagi kala enggit isalipkan. Megati sidah bas TV. Mulai jam 10 pagi salipkan nabana ngadi-ngadi jam 3 karaben. Ipaku langsung bagi. Saya maka kiriman babannya ke rumah sakit dung kenca penampilan ne. Tapi manusia siapa ipe umpamana aku. Ngit aku umpamana salibkan gelah anak benuraya yang kerina terkelin. Lah memenuhi syarat. Sebab aku kalak perdosa. Ia memenuhi syarat. Si peduakan maka banca jadi imam agung. Jenari sadanari ndai penggo tersingat imam agung. Imam simbelin Yesus lapindona nariman kita anak kambing tah biri-biri guna korban pengalami dosa mandirinta tapi dirina sendiri jem keagungan ne jem rikutkan minggu judika yang ada keadilan di batas kebujuran keadilan nina debas di bata dah dua agenda labo maka taka dua naring tapi terjawab kebutuhan ertina adil terjawab kebutuhan masing-masing umpamana bas jabu bapa 2 piring maka
man maka besuria. Nande sada piring penggo besur. Lit telu piring jenakan adil dengan labo maka harus taka dua tersada setengah. Man bapa berikan dua piring besuria, man nande berikan sada piring besur. Adil. Terjawab kebutuhan. Enda pe bage. Keadilan sudah talu di bate sebab bagenda ia ikorbankan kitang dube nadingkan di batan dabuh ku dosa sikuti kata iblis benne kita gundari ia ka harus mati maka kita terkelin salalit dalam sideban manusia lah ngasuk mulahibana bas dosa nari lalit dalam sideban sebab dosa harus munuh mengambil korban upah dosa adalah maut kerana manusia yang sing lakukan dosa harus ngalokan upah dosana maut bene kerana dung nagwa keadilan di bata ku aku ban maut endandai nina kela anak-anak kue pula kemuliaan keagungan Imam Simpline pas begitu tulis bas motor pernah koge kala si lepa aku si robah ni keagungan Imam Simpline kita ndube lepa ia ka nebusi kita berkorban keagungan Tuhan jadi endam stuhuna jadi sada kriahan man kita maka idah lebih kai sini praktekkan ketaatan Imam Agung enda lah bagi perjanjian si pertama ndainggo yogekan pendeta anta dube perjanjian di batar sebangsa Israel si Mesir nari lah itaati nina la ikutkan bangsa Israel perpadanan alu taat alu patuh mekeng krina makan dai bas ogen si pertama Jeremia kai nina Tuhan ku pelimbarui perpadananku gundari nari la bagi perpadanan silai patuhin dube tapi gundari nari nina ku suanken kin katang kue bas pusuh umatku kutamakan kubas pusuhna seng maka ngasup ia taatna perpadanan si bagema si idalankan Imam Agung eda maka Tuhan Yesus amin nape bas kinisran ketaatan si bas perintahkan di bata man bana ade banci bapa ula minaku basaku calunge nina bas kinisrane tapi labo pratenku pratendu jadilah jadi engkai maka Yesus ngasup bagi sada lebih bagendai itahna surah-surah di bata takna pisi di bate impian di bata janah ade ketaat kari ia bas penderitane takna kai ulihna kap surah-surah bapa sekerina doni iselamatkan jadi memang ade bas kegeluhan enda sigejapkan tentuna manita ngenda kari kata enda adi Yesus nggo taat bas kinisranna selaku imam simbelin gunanahkan keselamatan kemuliaan man bapa keselamatan man dunia enda tentu ku kita kangen da kari dabuhna guaka kita banci taat guaka kita enda banci taat sada lebih maka banci kita taat ndai paskang bagi Yesus enda harus lebih alu terang siteh kai surah-surah di batenan dangi kita bas ketaatan te kai kari ulihna
Maka terang membantah bagendai. Laba cilang tutus kita rusur lajar bas kata di bata. Amin nagia mas masa-masa COVID enda bagenda. Lid pembatasan. Bas KIP, bas kegiatan ekonomi, bas kini teken pe. Tapi uga kita banci kreatif, tetap belajar bas kata di bata. Melala gundari ikuta-kuta, ya, kai nina, barendakin pe segan-segan kaming, maka na kami reku gereja nina. Iyah nina usur pertua dia kene, ras pendeta, enda ulanai kita pulung nina, ilampas kel kami kujuma nina. Elakap kreatif pe, lanai kari terang kai surah-surah di bate nandangi kita. Ugani du banci taat. Apa ikai tengah-tengah kinisran? Ada yang kari kabur karena surah-surah di bate ras ulih nakrina. Kaikin pisi di bata, kaikin impian Tuhan ni arah kita. Lanai jelas Aku pernah bagi pendeta Jusuf Roni Khotbah nina yang berendalit tang na jadi Kristen lit 6 tahun nia bas penjara. 6 tahun ya bas penjara. Tapi nina pendeta handai bas penjara penterem kalak Kristen nina. Janah siku teliting kai maka kalak Kristen masuk penjara teku nina. Kenca aku bergaul res kalak andai bas penjara nyatana kalak Kristen si masuk penjara rata-rata pemetekna karena kata di bata ponten telu ku teruh. Artinya sulit nge manusia yang taat basi mahuli. Apakah bas kinisran? Nah kan si mahuli bas kinisran. Adilo ang kana kata di bata. Kesimpulan Jusuf Roni. Maka bagi kuata kendai di tengah-tengah pandemi yang dalit pe pembatasan. Ula berdirinta. Semakin tidak jelas bas kata di bate. Sebab kata di bate indah balikang ras berkomunikasi ras manusia. Ada dekah kita lah berkomunikasi ras teman ta. Semakin kabur ke akraban te. Kai surah-surah nama ni siangka. Gua pergumulan na pelane siangka. Kai keperluan na pelane sidat. Ya name ibas sendalankan surah-surah Tuhan ini, guakin surah-surah Tuhan semakin kabur. Maka dah gua gegek nak kini tekenta bas bulan teluen dan pamana. Cuba 4 bulan 5 bulan nah ulah kam mertoto, ulah kam ngogi kata di bata, ulah kam berkomunikasi terhadap firman Tuhan. 5 bulan enda pagi benek kini tekente. Jadi maka guna ngasup kita taat tetap. Bas tengah-tengah kini serandalankan surah-surah di bate bagi Yesus ndai. Salah sada lebih kreatif kita. Nambah-nambahi terang na usur kata di bate bas kita. Justru memang litpe pembatasan bagenda. Justru dandu bage. Ada lit HP enta. Justru baci melala khotbah si kuti pe bas masa-masa pandemi enda. Ada gel-gel dandu ku gereja kita ngencak si begikan gundari dah dua ge banci kutindu live streaming enda bas modra menari lika kari pendeta GBKP kota baci kang si buat gereja simpang 6 asrama kodim Jakarta nari japa nari pe baci adi kreatif kita nambah-nambahi kebayakan karena pisi tapi impian bas Tuhan narinda surah-surah di batandai gelah banci regegehna semakin bergelora kita rusur mentaati Tuhan ni alu patuh amin nape bas tengah-tengah kinisran memang dandu siakun nge kita kata warikin ka andu si sulitna encidahkan kepatuhan bas kini tekenin tupunglah bagi ukur bas kita tupunglah bagi ukur keadaan meserakel setia bas kini tekenin lang dia muluslah krina ekonomi
lancar, sehat krinar, sada krinar, dan dulu mesra tunduk man Tuhane, ngikutkan kata Tuhane. Tuhan kam Tuhan ku ninta. Tapi tengah-tengah kini serane, reh pinakit ulah kam kudu kuningan jenggo sangsi kita. Karena lem saja kam man Tuhan, bas ke tengah-tengah kesulitan enda, bas ekonomi enda ningin dan do bagi, lanai kita sabar. Banci kita ndak buku bas penipuan. Bagi ai kuta kalaka melala kalak ku delengkawi mindo kebayakan. Rasideban lah bagi. Jadi perluna tangka susur kata diwatai dan nai janah. Seh maka di tengah-tengah sila bagi ukurepe. Arkiteken siteh kayu lihna. Gua kakari ulihna dela kita taat. Banci mempegegehi kita. Bas tengah-tengah kini serani. Jenari tole, adi Tuhan Yesus ndadan dula peganjang-ganjang kenabana. Timaina kuah malir nakin. Sabaria, di batang angkat kenia. Kam jadi anak kuning, kam jadi imam simbelin rasa lalap. Jadi kita perlu kepeken meteru ukur, rikutkan potensi silit bas dirinta. Lah pada kita tual nonjol-nonjolkan bana, peganjang-ganjangkan bana bagi katandai. Kalau si peganjang-ganjangkan bana justru kari petruk di bata. Tutus teta bas ketaatan saja setuhuna sitimai kuah malir. Rikutkan kapasitas potensi silit bas kita, rikutkan talenta. Dibahata kari makikan kita, alu metru ukur. Lah perlu umpamana bagenda tonjol-tonjol si sikut kalak si deban na. Termasuk bas menjelang sidang sinode dan pemana baca kakari bagi sada ketaatan bersabar kita kata wari kita ipake Tuhan jenari tole si berikutnya ibas ketaatan dai gurunta Imam Agunge lanai bo memang ipindona manbanta anak biri-biri bagi katanda anak kambing jadi persembahan. Tapi ia sendiri mempersembahkan dirina jadi korban. Endape jadi pernungan simbages bas kita. Kita lagi yang katakan Imam Agung, tandu sikutkan ngegurunte basi. Si menghargana kelkali jadi persembahan bas dirinta nari, labo sente. Tapi kai, dirinta enda, pertobatan ta. Serikang kepeken kerja-kerja kalak karo. Pernah li kerja-kerja kalak karo, rehni nakirina anak beru si mada kerja ndai nina. Kami pagi kalimbubu sanga hari-hari cakapkan kerja. Kami pagi anak beru nu sada pelo rehni. Engkau gua bagi. Tapi galang-galang pagiban kami pertama kami nina kerina kami anak beru ni. 200,000 atau 300,000 atama kami sada jago. Tapi kami sada pilara. Kecewa kalimbu bunda kai nina. Lapi kena pertama lo dali gelar rekena nina regan kuakap kena hadir. Asangkan sene. Di bata pe bageng setuhuna. Pertobatan ta pusuh tasir pengendesman Tuhan guna ngaloken imam simbelindai tek nandangi pengorbanan Tuhan Yesus
ndai sinebusi kita. So syaratna. Ise tekman anak labene. Tapi dat kegeluhun institusi lar kiri-kiri. Reh kita pengendes stuna si mahargana. Terkelin kita. Amin nape situ huna. Ya lagi anak biri-biri dah kedua hari memang. Adik katakan kita ngendeskan diri secara totalitas jadi persembahan singgeluh. Tentu kapasitas si deban pekari. Ikut kang. Ras potensi silit bas kita, kengasupan silit bas kita, si persembahkan, radu ras kegeluhan tandai, jeng si tuhuna, ulam pamana bagi gereja luar negeri melala bagi kolektena masuk ku gereja, jelmana mareh-reh. Kolektena masuk ku gereja sebab jaya gajin, jay potong kolekte. Rebina gajaung ya kutiga bas jaya ngalokan sen tukur jaung nanda potong sekian persen untuk kolekte bagai sistem na. Maka persembahan na masuk dengan aku gereja ya mana ireh-reh. Ela bomria hukur di batar ga tedehen te kukam nak kuasa sendwe amin na pe adenggo kata kari kita reh. Tentu ikut ras totalitas geluh taras kinilitan tapi ikut kangen dah mendukung dahin kerajaan di bata. Tapi ulah ke leben siban materi tak asa kita. Tedehen nate di bate kita asa materi amin ape materi kari perlu kang ibas derangka mendukung dahin-dahin di bata. Jadi lampiran kedua nge, lampiran pertama na pasti kita anak Tuhan nenda. Maka mate pe Imam Agung dai nebusi kita si mahargana ibas Tuhan. Jadi kesimpulanna baswarisi sendah turang rasenina uga ketaatan dai amin na pela bagi ukur enda situhuna harus megegeh kita ibas pemahaman karena kata di bata sebagai kesimpulan nali sada turi-turin ka bagian dari kesimpulan pernah kalit skala raja tes nate na piga-piga anak muda lako erdahin bas istana. Maka saring bas daerah-daerah nari sadan cakari perlu lid 20 calon tiap provinsi nari kira-kira daerah-daerah nari lid 20 tesna. Kaibana tesna nina buat nabi kayu 20 kalau anda berkena sada skala suan kena enda bas polibet siram kena tiap hari guas baik-baikna kenca pagi 4 bulan reh kena baba uga perturah kayu si suan kene nina siram pelihara sebaik-baikna ise pagi kutes pagi kutak pagi ise mjile nina maka kerinam polibet kenca 20 anak muda andai maka suana peliharaan lah rikutkan kondisi masing-masing. Pelihara tahu-tahu sada pelatura. 10 siwah basa nak muda nandai ganti na bijina. Daramina bagi biji si bereken raja ndai si suana turah lah li je sada adilah turah pagi ku tunjukkan man raja nina bereken na nggo ku pelihara sebaik-baik na lah turah pagi ku cidahkan kalau andai 10 siwah na ganti na biji ni turah jile perturah ni ngukak 4 bulan. Maka mulai sejanji pulung. Ya baba bibi anak kayu kena ni. Tampil kena enda raja. To baba ku jena 10 siwah na anak andai prudin gua kalah. Lolo lalit turah kai bebas polibet nandai. Jadi maka baba na jangan nambiar
endam berendang goku sikap kelkuban laturah raja sentabi kalaku raja ni lanai kurang sikap peniram kurusur endam jadina kencang 4 bulan sentabi kalaku raja ni ampun aku dung natimai kam si pas ni Samrin krina biji-biji si 20 hunda. Enggom berendaku belgang leben ni. Lanai mungkin tura. Maka kam cesta ade. Adik kala kenda, enggo pasti tukang ine ni. Selidiki pas, pulusiwa tukang ina tapi sisa dandai lang. Maka ia lulus. Kam jujur bagi Tuhan Yesus nda adil, uga ada apa adanya. Gia sangsi kam setuhu nam biar kam lah bagi ukur du. Akap du kam talu ngo pasti begini kam si pasna, kam si bujurna. Ia menang. Jadi kepeken bagi-bagi pendalankan Tuhan Yesus. Iba sila bagi ukure setia kalia apa adanya dia haruskin menderita. Laya bergeming lanilah bas surah-surah di bata nari bagem kuakak surah-surah di bata penandangi kita siakun nge kita turang senina buenge sila bagi ukur tapi bas panggilan Tuhan enda bagindai kuatakan saat si paling sulit kita menunjukkan iman ta tupunglah bagi ukur bas geluh te tapi bagendai ketaatan elit pagi ulihna keadilan ibas minggu judi kay dami nagi tempat-tempat dari talu kita bas kini serane bas ketaatan taman Tuhan kadang-kadang tapi bagi minggu judi ka Tuhan pagin cidah kencap awas kerajaan te bujur kerajaan te pagi pas ibas kesetiaan ras ketaatan taman Tuhan amin ras kitar toto Ngoy dengkahkan kami katandu Tuhan. Pengasup kami ngalo kenca. Uga Tuhan Yesus. Ibas kestaran naras di bata. Lai pertahankan na. Tapi jadi imam agung. Si harus mengkorbankan dirina. Lamindo persembahan korban man umat. Tapi dirinya sendiri ikorbankan sebagai anak biri-biri ini di bata gancihkan kerina manusia si harus mate erkiteken buah dosa sini lakukan bagem surah-surah di bata rakyat taat dengan tunduk kalian dalam kenca semaka teridah keadilan kebujuran di bata si tuhu-tuhu berbeda kemuliaan ras keadilan donienda. Bagem kami idilondu bas mingguenda Tuhan. Taat ras tunduk amin nabe tengah-tengah kinisran bas panggilan du bas kehendak du. Maka dilakin arkiteken pemahaman si terang tutus kami usur lajar bas katandu lah kami ngasup bas sienda Tuhan dilakin kami renalem kukam lah kami ngasup Tuhan maka teguh dage kami ngaloken rasendalanken katenda sebab bas gelar Yesus Kristus Imam Agung situtuhu bas gelarna kami retotor pengendes kukam amin. Nari mariras kita kerina tadi siakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan bas donienda ninta dage ras ngaku kenca aku tekman di bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta si jadera kesasi badia tubuh hidur si ngudang-ngudang nari si sokeliamen tergelar si Maria singana nami kini seran sengana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur ku doni kematen
peteluarikan go keke basi mate nari nangke ku surga perkundul nara kemuhan di bata bapa silar sibar kuasana jenari rehmia pagi karena kesinggelura singgo mate aku tekman kesaksi badia janalisa ada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sirasa lalap amin. Kundul kita jenarir sikap kita lakonahkan persembahan pengatakan bujurta bagi kami mengikuti secara live streaming rekutkan kesepakatan ta sisahkan persembahan ta bas minggu enda rekutkan singgo siaturkan basrunggunta masih basrunggunta di tengah-tengah ta kata di bata ibas sekitar sikap Nina, persembahkanlah diri mandi bata saja selaku persembahan singgeluh sebab bagaimana arusna kami sembah selaku makhluk sirukur. Cenari iherta pepulung persembahan nenda sindekan kitab dendenta ibas nomor 450. Persembahan Bandung. Toto persembahan rasa paat si persada mari ras kita kerina ertoto. O di bata bapa kami ulu kerina si mehuli ku tengah-tengah geluh kami. Igejap kami ke kelengan ras liasa tendu arah kerina dampar geluh kami. Ibasie meriah ukur kami. Reh ersembah aluate tutus baswarisi sendang. Rikut peras isehken kami persembahan pengatakan bujur di tengah-tengah ibadah enda. Bapa aloken enda ergunalah enda baskinira jandu. Terlebih ibas rangka meritakan berita simriah ku belang-belang dunia enda. Jenari kamer simulih man kami o Tuhan. Laku mereken pasu-pasu. Subuh arah mereken kejuah-juahan ku tengah-tengah jabu kami. Bagepe rikut ras mereken du kedamen ku tengah-tengah rumah tangga kami. Tambah-tambah hindu gegeh kini teken das pengarapan kami. Repaguhna dari waktu ke waktu. Jana ipasu-pasundu pekrina. Pendahin das usaha kami. Kelah mereka rezeki simpar. Jenari bas paksa-paksa sirhenda bebas kesangapan si berekendu. Rengasupna kami Tuhan.
Lako mereken persembahan pengatakan bujur si terulin asa si tersehken kami bas warisi senda. Tapi bas minggu enda. Cenari Tuhan retoto pe kami. Maka kam tetap si pegegehi runggun gereja bas kuta kami enda bunurayenda. Pegegehindu runggunenda Tuhan alu tetap ipasupasundu pendeta kami. Bagepe ras Krina pertua diaken ras emeritus. Riku ras keluarga Krina. Pengurus kategori, pengurus seksi bas runggunenda bagepe. Terus ku pengurus sektor ras keluarga ipasupasundu Krina Tuhan. Gelas pengodak sepengole Krina serayan due. Dahin pelayanan. Semaka bertambah-tambah kini teken perpulungan bagai perikut ras kepatuhan di tengah-tengah sila bagi ukurepe ibas pengajaran du rasi bas surah-surah andu Tuhan jenari tolepe Bapa itu token kami maka Krina ngawan perpulungan bas runggunenda Subuk Saitun, Mamre, Moria, Permata bagi anak-anak kami ibas KKR reskitik nengapi Krina. I pegegehi Tuhan i pasupasundu. Gelahlu bagi Tuhan secara kebersamaan bas runggunenda. Rengasupna kami ibas mabatenah si bas kamnari kami jadi saksindu. Kami neken pelayanan arah diakoni bagi pergalang na usur persekutuan. Alu kami siah-yahan bagepe berberita mankala silengan andai kam. Jenari Tuhan jenda pertoto kami. Maka di tengah-tengah musibah global pandemi COVID-19 siwah si tetap dengan melanda Krina dunia enda termasuk bangsa kami Indonesia enda. Ku daerah kami tanah karo enda pe bahkan ku kuta kami enda jadi kebiaran basi enda Tuhan ngejap nge kami labo bene kekelengendu nandangi doni tinepandu saja biasana Tuhan adelit sila bagi ukur lit nge surah-surah andu arah sie Tuhan maka kaikin surah-surah andu arah pandemi 10 siwa enda bentuk kami Tuhan untuk mengerti ras menyikapi sa. Entah kina tendu kami semakin berdisiplin. Atendu kami semakin terpengendes man bandu alu tutus Tuhan. Atendu kami menyadari maka setuhuna kami labo megegeh demalu keterbatasan. Harus renalem musurman bandu. Rasa berbagai-bagai kedisiplinan geluh. Ibas kami ngikuti protokol kesehatan. Ibas kami geluh sekeleng-kelengan. Basienda. Berikan kami hikmat Tuhan. Jenari. Kam ngenca ngasuk memulihkan ca. Musibah sini alami kami enda. Tetap kami renalem kubas kam. Jenari delit pe kesulitan-kesulitan si deban ihadapi kami. Apakah berupa penyakit bas tengah-tengah jabu, keadaan ekonomi lengaka bagi ukur, entahkin lenga resadasa kel arih bas jabu, ingan kami tading lenga bagi ukur, pendahin kami, anak rasi deban Krina lenga bagi ukur, bentuk-bentuk perbeben basienda, idahdu Krina sekubas pusuh, kami simbagesna Tuhan. Terus kubas kedalaman kehidupan kami Krina. Sada pelalik terligen bas kamreh kam Tuhan. Sampati kami. Gelaulah kami talu bas perbebene. Tapi justru di tengah-tengah perbebene kami bersaksi selaku anak-anak du. Maka gegeh bas kam nari. Ngasup nampati kami rusur. Mereka serpang pula. Ibas tengah-tengah perbeben simbrat si kugape sini hadapi anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan ibas si kurang na toto enda Tuhan kuhisa
dengkah kendu kabul kendu, sebab isahkan kami kukap. Radu ras persembahan kami bas minggu enda. Alo kendu bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Mari sidungi kebakti nenda ras kita kirina tedis. Si belasken perpadanan mandi bata. Di bata meulu keadilan, simbela kita ibas kini labujuran doninari. Idilona pe kita gelang geluh ibas keadilan ras kebujuran. Dan kami Tuhan, ernalaman keadilan ras kebujuran do. Kami pe erpadan dalankan keadilan ras kebujuran. Ibas jabu kami, ibas gereja, masyarakat ras ibas pendahin kami. Kuna peteguhi perpadanan taman di bata, sindekan ka sekal kitab dendenta bas nomor 320 siwa ayat si peduakan. Pertoto kita bagi sini ajari Tuhan Yesus, nintara semelaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami seni surga, gelarendui pebadia min, relamin kinira jandu, selahin pratindu bas dunia bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup bas waris enda enda, alami salah kami, baginya alami kami salah kalampak kami. Olamin kami Bapa kami kubas percubaan, tapi ulangilah kami dulu silat nari. Sebab kamkap semada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan-dekana. Amin. Mulihlah kita alu damai ras menjua-jua ku tengah-tengah geluh ta sekalak-sekalak. Janah tetaplah kita taat ras patuh. Dalankan surah-surah Tuhan di tengah-tengah kini seranepe. Gelang ngasuk kita basie. Tole si pindo pasu-pasu Tuhan. Di bata si perkuah ate, si simpar lalu kebayakan, singgo nenahkan kam ku kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesi mada kuasa serasa lalap. Amin. Mari untuk bertoto sekalian dengan Tuhan bertoto kita. Lah kami terkadang ngadi akan berwujud
sunat dengan baktian kami dan modal anakui. Bapak palsu-palsu guna kata andu singgoyo kami. Guna palas ibas seduhan kami. Kemahan berpe Tuhan tetap kami akan tujuan baru ibas yang masuk melahirkan. Bertambah-tambah kesehatan, bertambah-tambah begegna guna pebelang pemberitaan musimnya. Enda mau pengarah kami. Rina kami berbuat bagi baswari musibageda, tetap kami akan tujuan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami ngejisiknari siramu ibas rumah gue enda nari ngatakan tujuan. Amin.